теорем туттарбытым бу быйыл хайын. Анта вождение бутан долгой бутым. Аны ити Николай Николаевичка чилибитим. Он сразу с первой попытки туттарбытым еще байтык. Бастан билбедим бу хаддах айнахтахпын, тугынахтахпын. Он киде бартын досконально бартын еще байтык бахаран бирбите. Иннегада мурат туттарбытым. Хин хатыр курдукпын тайда какине еще ди бахаран бирдагы ту хаддагын. Тугу ханны кехихтахпын, парковкалын главный бербите. Когда тухтурбын кайыбын. Тонон мехна бар жиям янын. Бо права ыларга ханаммытым хамай надлах бихеха атыктардыстарга масан хаджарга правам тибеп болан үһәблү успутутор беремитим оны бо Николай Николаевич ден инструктору буламмын. Ки үз занятия хаджаттан харазы экзамен туттарбытым. Нахшеди бартын бухарар. Хамай бастанданы урулголорор кихеха бартын үшөбайтык өйдөтен, үйөрөтен ки харазы хатыр. Блин, бәйім сыналақпын, бәйім білін уже праваланамын, шөбәтік хыджабын, Николай Николаевич өрөппет уроктарын барытын ханамын, хол бұрабылатын кәспәк кәбен. Бастан кәлер бәрі долгой бұтым, урулголарын барамын, қағынданы хынтырғы ұлыса хыджабатық боланды, олихim меха бастаны әрқан хоғысыты, әлбәқ масыны потоғыр хыджарға хол бұрабылатынданы білбәтетем, ол главный дорога дадені білбәтетем. Ата бұ Николай Николаевич урогар хыджан барамын, бастықы же занятияға харазу еще бать барт өйдөтен көрдөрөн уже биле куттама болбутум, он спокойно уже хаджабын трасса. Экзамен пройден. Мен быйыл сайын болғана Обоев Николай Николаевичка бирдик кита масын өтөргө чырктан бутам. Обоев Николай Николаевич масын хатан ытпаткияга олус болгом талактык, тулурдактык, исүрагаттан жаханан туран өрүп бите. Онда болғана бу августка болғана бастығы сырыттан уже успешно правам туттаран уже масын гытахчы. Онна болғана багары эмете тохпары жоннорго үһәблүгө масыны гытаргөрүнө хатемар болахатына бары Обоев Николай Николаевичка кален өрөнүндө мен хөбөлөмете. Мен буланы бә Москвага оттон үлелибин. Онна уже атын инструкторга хаджыбытым. Хатан туттар батагам. Атта бу Обоев Николай Николаевич кален барамын бастығы сырыттан уже туттардым. Бәм спокойно по городу хаджабын.